Tusufa tu ni pasue, nipa mo ansu ya dikitu ebi. Nansu ya ti kwa mudie. Anidaso mubia. Tibiana kutimisa. Nkuni mashansu dianso nentu wasye. Enti onyami be. Eya she uhode. Efise obira yonku. Nunti fa Yesu yonku. Pawa kwa she ho wasa. No ano be you. Kwasuala kwasu. Onyami be. Yeah, tinkwa mwi. Anidaso nyansaye. Kwasuala kwasu. Onyami be. Yeah, tinkwa mwi. Anidaso mobia. Kwasuala kwasu. Onyami be. Isaya tinkwa mwi. Anidaso nyansaye. Kwasuala kwasu. Onyami be. Yeah, tinkwa mwi. Anidaso mobia. Keep on keeping on. Kwasuala kwasu. Ooh, yeah. Keep on keeping on. Sefiada mani huswama. Anka kwasiada sore suni ho. Enwanyamwa enyamba kosemu. Eyana enina. Yen eradi Yesu Kristo dom Onyankopon do ne onkronkran yankofano ene wontena nani da nyina amen. Suana kosu. Anidaso MAMFE na nije se na no pay yasenhia o Common Radio 97.1. enyamba kosemu. Eyana enina so. Jumadino Anidaso Bere Yemposi. sene aye ne fi Juda kusifi de bia no sa na no pay yasan ede bro Anidaso mubia. Kwasuwa. fa efri no fa phone no fa telephone no na fra onua na fra odofo WhatsApp onua na ka chense Anidaso Bere no anya bedu emra onyame ma ne Anidaso hye won kunan ema wo hu se odaso ene won ewo ho Anidaso ewo ho ma menu adofo awutie me na no pai eno nti ena nyame adehye nyame nkoa nyame ma ene munuanom yaba ena no pai se yenom ebeche nyankopon asem agina so etu yen hofo na yenya Anidaso asan ede atoa na wotwe no so enra ne fi na wotwe na asan kaza enra ye Juda na megidi se ne oye enra bia eyeye ma osanye ye mpo a ene mehye wonkran se erade be mani aka nyina ayeyi edi ahye ono nyankopon ne din ene onyam So long that ene ti emra ya be ne abase ne nyankopon asem ne nkran chere brew na onam so atumi ede abawbra ahai Common Radio 97.1 Samriye live ewo Facebook and YouTube oko Facebook and YouTube o de bo Common Radio 97.1 ube say yes stream live your whole life to say na we TV no ube like it we an wa share like button no o click so na wa share se ne be de biaran ye ba na ifi dwumedi na se a ebe bo won kai se Anidaso Bere aba ede amount oko Twitter and Instagram so sana yewo at Common971 at Common971 ubenya ewo Twitter and Instagram so obese o my text message enso a 0551667755 assign a WhatsApp line between my WhatsApp message and another pay 0551667755 so obese o friends so edumre se o friend number 0270191971 0270191971 and now say 0551667755 yama kwa de Common Radio 97.1 yawo very much hene Memorial House e Kufu Road MAMFE any Parliament Sport no na ebo hwenim di hwenim Akropong akuapem
onyame nhyira wo sɛ de we free na to Okoma Radio 97.1 frɛ onua bi na ɔno nso mmra na yɛnyi Awurade hɔ anidaso. Okoma Radio 97.1. Yes, sorry, and no one say away. Say a pemu putina and portraying a tutu. Young boy, Sudina, boy, Sudina, boy, Sudina. As of Nathaniel Bere, we are not a baby. I am my own. Awurade asomdwe nka wo also utie from United States of Abokobi. Azofo Nado over asomdwe nka wo pacho nka wo so na anope what to say Nyankopɔn adom pacho me ho ye pa ye de Yehowa say mama kina na what to say na anope adom kese pa ne kra yi mu anope se du anopa say na ye be hyiemu ha na nipa bebree anya bepaw bi a wode wɔn ani bɛkyerɛ so wɔn anya bepaw bi a wode wɔn ho abɛtwere ɛnra ye point me ne mama kina kwasra yɛn listeners ne baako wow na we are grateful yɛde Awurade asesɛm Awurade amasa dwumadi aba Okoma Radio and I believe and I trust and it is my prayer say Awurade nam dwumadi so be many people reacting. Amen. Yes, Amen. that is my Sure. hope and that is my belief. Amen. Because Mankasakra personally, now after every day of the program, no, me yes sober reflection on Nia Yakatri Nipa. A day na so where is ebeye ediamaye. And I went to Yamba and we are continuing with Romans chapter 5, verse 3 to 5. Now yeah, kind Paul in someone or call Katre a Roman asafono na yehwe Anidaso a ose eni hwamo Anidaso eni hwamo isane se eye onyankopon do. It is a reflection of God's love na bro friends I say hope doesn't disappoint it is enne afre now the way free now to high Okoma Radio 97.1 and right you feed this jumedino aseno yade a Paul homo Okoma Roma safono ti enum ichichemu ebiesa kusi enum na efiase na ya yese na wotwi yede beye adwuma esane se ensem wom papa na menim se nyame nam na wotwi so ebe mo ye hira nti mama be kan twi na man Romans chapter 5 verse 3 to 5 na fe ya kan brofo na fe ne nyankopon man ye nenno yede ama adasama mama kina Paul homa Okoma Roma asafono eti enum jichemu ebiesa kosi enum Romans chapter 5 verse 3 to 5 na enye eyinko na emum enye eyinko na emum ye wawa ye ho ahoyehia mu nso efise yenim se ahohia de boasetoba na boaseto de osuahunu ba na osuahunu de anidaso ba na anidaso enhye niwu efise wonam nkonkron a wode amayen no so ehwie onyankopon do agu yen komam amen. That is beautiful. As not only so, but we also rejoice in our sufferings. In our sufferings, we rejoice.
Because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not disappoint us because God has poured out his love into our hearts by the Holy Spirit whom he has given us. Apollo I say we rejoice in our sufferings. How is that possible? Nanado. Pachomi see ichia etiefu nyina anopɛ nso. But me jedi say niana Paulo ekano. So we can rejoice too when we run into problems. Na echere say obi adikan afemu. Kristo wansem na orekan yo. Esan say Kristo fa ne ye mu no. Echi no edi enuonyam hye bai. Yes. Nti na ono so nya sa ahotoso no oka say yenso yebetumi de ehrusi bi. Esan say nia yehwe no no ofa oyaw mu. Nia yehwe no edu bribi kan ko case eja kru ede. Kentwam. Bia na obi tie obi hwe yen. Na senate bia na ye sena abrabon na ye no o case ene ma men kama no adru. Endra ba enyumre beye 89 mishia abranti bi no oko college madam for na meeting nka che nti ndra me friend na misi mi wa krofi ho no mi so nhia me na me ne no na until ye call Christ asori down na oka asem bi a kire me na me say adan na mo ne ni nkomo ana ni nua 16-year-old boy esen ne ho. Oh my God. Na oka na me say adan na obi hante no. Iti o say afrani wu ye no 1 month later ena ni school for ne teacher for te ena na adam for bi ba be yi wan so ti say school ana wo no na mrante basa form 3s hawa afrani sa nti reporting my teacher wo punish form 3s na che say how no aye worsened na afrani catch it na adam for ne say wo makwan na okwa on mabio. Wow. Aba bia na obi etie yen na yen say obeka na no adru esanse ne onam yaw no onam no aba ya kan ye beko so aka bi o say ya wudide obonefo no ne upper hand. Yes. Nti say wonnam te bia bi mu na wudi yawa na obonefo no anyawo na mum obeka kire o say ma wani nye. Yes. Paul san catch Philippians afono Philippians 4:4 I say rejoice I will say unto you again rejoice. Why will Paul repeat that? Anopei ye ka to wo braso say ye ka kire wo say ma wani nye die hrusi ye ka bi o say die hrusi esane say Kristo som no papa enye bokosa ye me kan kire wo say o ni na be ye pepepe sa debi Kristo fa yawmu. Yes. Ono na yehwe no. Yes. Yenso ye be fa yawmu. Na mum awie no. Edin kunimdi na bebre yen. Nti anopei se wutie yen se wo hwe yen be bibiara wo no. Look, hope in the Lord. Amen. Continue to have hope in the Lord, irrespective of the situation. It's an say eno ne weapon. So Christo ni entia nipa bien ko so hwe mu na wo fa the same thing mu anasa ti bia kro no mu na obaku fi mu de anije ba na obaku di areho mu say obaku Christo. Yes. When it does so Christo. Nti anopei kosunya enidaso Christo mu. Say che say denga onyankopon be da ne ho adi. Akire wo na odin kunimdi ene anije ene bebreo. Amen. Amen. Other of is I think they were free now to a higher command radio 97.1. Jumedini Anidaso Bere. Sene de bia no ye bre Anidaso. Also moninye ewo haumu in your sufferings. Rejoice. Omakina. Papa. Hey, Endra ye can be brave na say adenankasa no ohwe ni koma. Rejoice in your suffering. It's easy, enye bete. Now so you already know see. Nia obema wo solution to your problem no. Ono no say
ma wani nye eto da na ebusuafo ehu enti se yehu se ade we kura nke be yehu kura tumi chichire yen na enije esese nke yedi hia de ne kura yen fenhia na de na atwamuko niama ne bebre wo a awade asiesie odere man na so esane se na yen ni na so nti eba na yen atwe yen na de na atwamuko bebi foforo mum no primary so bin granze ewo mu se wa bompa ya che ewo mu se wo ni nyame akasa che ade ba kwa ma hye ne nso ne se eto da ebia ne awore bo ho mpa titiru no enye no na nyame siesie ama ho enti wan hwe ni ya ade ne nya bedu pe ebe wa adwen se still a nyame nya hwe ma we isane se wo ne na wo bo ho mpa ya adwuma but nyame ama ho aware enti wo ni se da bi nyame still a da so de meka enti ese wo ye mame si ye man ni derade so onunkuto a emfa ho ne baby o ha na kodu emfa ho ne baby akodu be kai se emre bi na nema kakabiri koso o ma brabom na osofo bi frem no to me for no o shemi nkro no si mama ni a wonnam mu no nyame di siesie o ama biribi foforo me hwe na nim ko no se papa we de o ya mama ka cho so nye serious ade we ya me na mu ya ya o se ya wa mete ni nyame famu o re ka cho se nyame siesie mi nyame wo pese o siesie mi asa ya wonim ne sese o de me fa papa ne frame de bi o se mama nyame siesie o nyame siesie ye ko so bo ho mpa exactly 3 months ana ne ano oka no efi asese de di o ma abrabom ti da kro me wa no fe no se mama se me ka cho se ne nyame siesie no se papa afena maje awurade adi me pese me show bi nkran se nia wonam mu no nyame di siesie ama biribi foforo biribi papa ne de nkunim ne de enije ebebreo anopai erade ese orisiesie biribi foforo ama nia wonam mu no di jaw to wachi eye nyame asem wontumi nya wohwe wo fi ase kwanye ne na so betimi ayanka waye ni nyina agina erade so mo wani na erade so na ono nkuto no betimi ayama wo Morning radio so na no pe na no nkuto na obetumi ayede ama Okoman Radio 97.1 and I was so awuti na no pe Paul say o ha mu mo wani nye isane say won a wo ha mu na wo wani da so no won na wo wani je yes ni enti ma wani je ne say unim say ni odi fi eda na se no odo be wi eda no. No, you shall end the day in beauty, in beauty. And Paul said, "So who amania? So o brea, mwani ye. Son say, you won you be me ukuru na mo. You won your obema wa kandino. You won near obe shewen you nyam. Send ni pano is enone Yesu Christo." Now, another can be say, yes, Nankasa Crown, Assos answer Yanake. Wako, or how be Samuda, Wako Mani Samuda, or man, Neniji, and then there's toy radisson, Yanko Ponson, a Vieno, a Bayin Kunimdi, Edema Ada Samenina, or how Benaum, what are you suffering from? Nibizao, a day no how. So when you're Bombay, now the shoe rains are. Nia kanama wani nye. So when you bompai, now the she yesu nsa. Now to me kaumpai when it say, Mesre we ewo yen eradi Yesu Christo dimu pe wani nye. Esane say, Obatam papa yenyan kopono. Or no I crowd say, Obeye ediamo. Okoman Radio. Calvary 2 minutes and one area our Juma na see any of him a mercy nyum and a trial Jumedia yidi ebo symbol cause Calvary 2 minutes yesu moja oshiwa sendu ane sono eno ne da so eya won adwuma
Odoba wo tie me yen ka se ohaw ento yen ka se ohaw ento nanso yakoye nipa yi eya na moderator kan say me say so bi ka che say yo Christo ni na ente say wo yare a and it's also for new ones or spectacles in any yaw. Oh, okay. Didn't actually spectacle. So when he had it. What it means is that yen kase o how between o kwemu. But it's an we are see yaw, we are see money, we are see how chre disappointments. And nada eba yen kwemu to we are bound to meet sufferings. Yeah. How ba ebi wa ya to renchem ebi wa obi na ma esane bi be san na be ye how but jaw she onyankopon sometimes we be friend you say and or a single mother or the very man now and woman here correct no or a single mother or che adwuma o ye ni ade you see enye sa no hwe no enye sa no or starting in life enye sa no person o ye no fa but e oni pa bi na ba abrabo no na ma bibia kwa ye sa sabio say obarima yi enam fa info na nyaw abofra na nto no so enwa ngankwa maybe aka ne life enye sei so na me chena say and na bi awo ba wiase gyawato agya bi awo ba wiase gyawato ama wo hia ohaw onipa bi a wo yi wo yam yi wo kuma mu do no pen na sem say meboa no edi hwam ma on say si from you are suffering because of that yare bi abawo so obi kura koye bibia ma ona wo tua ho ka obi kura de fiase a efiase na oda no ohuni enti so oda say finance nanso wanya lawyer bi anka na se mama na nya judge bi anka na se mama enti no oda ho but Jesus said in all this be happy esa ne say oh se wani je e wo ha mu e ma wo yare you see when you are happy in your so obi na obesro ha ha se mani age say menya but nya Jesus ka say se wo ha mu nya abotoyem exactly to boase MAMFE asenye we na ye fi we ni menya aka memmuna nipa ma wani nye ne tene say ma okra no enkoso nya adwuma wo nipa due no mu esane say onyankopon kuto no betumi ama emuaya eyemu ya baba nanado momma yenganinye ewo yen rejoice me dasibio me jedi say baba hope no say anopemere be na honkonkon drop bibi na me share say hope is like a shock absorber. Good. Baba say what take be mu na the shocks a week and as the shocks no I say and na bibi sa o say o to port home o Philippa but o de nya car ne shocks bibia ye okay o to mu kra onye den ponte hwe sana hope te ye be fa man say na o kan ye be fa ya onumu but ni okura hope no ni o wani da so no onamu de na nso onte papa sana hope exactly. Na koye o yenam unu say kwan no nye kwan ni nye kra but essence say we shock absorbers no ye very strong ye active niti unamu kra onye den onte eno nche say wo mfam say na ye ka no wo be fam o ha no say wa be yo Kristo ni nkuya de wo be fam bi papa there are some people especially young ladies bia until say obehu Kristo no na onya sources onya sika yes oberima we hia no o ma no but the moment o decide say no I feel the mebo brapa medi Kristo echi no won say sources ni nyina be sizi be freezy cra na when take it time and obesen akwa na echi na akwa say na say minimum anka but so okura gidi no mu onya Anidaso Kristo mu a ewie no obehu say you nia Kristo esiesie amano no eye kese pa o say how no edoso a ode yenkosie na ode yensie a na ode siesie yen ode ekosa ode yekomhwe no yekomtwen no na ono ara na onim ni aden oye enti anope baby biara wo Kristo nim ni oye yes onyankopon nim ni oye ye be koso aka bi o ze etoda na ye pre ho a obi o ze na nyankopon aye na afede ye na ewu sir
hwe papa no ne timu nya den saa se obeja yen se won say yen won debit Not at all. wa won ni Nyankopon anantil bia no mostly oshoke yen Yeah. papa na me master's degree na me master's no school fees yes e hon koye den me nya aboafo but na there was some addition bi say me papa na tro e moso papa me office all I knelt down. Yeah. Now papa kwana meni nda say sika ni be fi aba no Bye. if you buy. Because you are happy in your suffering. Yes. I encourage myself in the Lord. Sena David here, you know. Yeah. Or buy or buy na afede bribia se ne yire ne ma or the uja tutu adem na asrafo wan fa won yire nom. And the Bible say wo swing. David is swing ko si tam ko say afede wanya hoden anye den ensu bio. Yeah. Ma na asrafo no kra yes enka wo besi unabo. And the Bible say and David encouraged himself in the Lord. Yes. This morning, encourage yourself in the Lord. Sir. Nia ekosubia, encourage yourself. Don't encourage yourself in yourself. It's not say watch yourself now. You sooner will be soon. Then when you encourage yourself in the Lord, say watch Nyankopon will be more than for. And David had a new strength, and he asked God, "Should I pursue?" He said, "Pursue, and you will overtake." And David overtook. And he recovered all. This morning, when you had your hope in God, you are going to recover all. Exactly. Obe recover ni nyina. Obe nya nhyem, obe nya nsianemu, sronko kra. Enti anopay, encourage yourself in the Lord. Have your hope in God, and He will surely answer you. Have your hope in the Lord. He will surely answer you. Rejoice in your suffering. You know, this is deep. This is deep. Rejoice in your suffering. It's as say one more in our dream. I dream and fashion mecano. Ebe mo yare. Another Problem. Rejoice here. Onyame will say, and ya one day or no. Yes. You are waiting for ISN. We are just a chinamecha car. Who can about what's that? Yeah. What's that? What does what say? You just rejoice. But I rather send on Yametano and yes, man is on the patano and yes, and ma webufun kobiso. And you're rather no between a yamo. So you just be happy. Be yourself. Be happy. Be yourself. Be yourself. Be happy. Wow. Papa, I dare not Paul Eric King. Would you who call ma? Mawaninye. Radio. And I'm winning you one with bring. Then when he said, a near my being and a not a sipo and so, you decide. Now, Eddie Carney said, Mawaninye, a 1 year yame, I yet it out. Good. Mawaninye 1 year or a baby. Wow. 2 things. Yeah. Bra, or ye be a chair mono, almost a when he jay. I don't know when he does so. And I said, no, Uni nyame akasa 1-on-1 say yeti akasa ma wa ama assurance say 25th December meshirawo na wonya we but na wa adwin no ne na wo mu nyina ne say me wonyame bia me de mani to no so a obeyinti me nkoso ama mani nye emfa nsiesie me ho entwen ne reba etoda ohaw ne bi wo ho a wanhwe ne ya wodi yawo ana wodi areho mu a ebedu bra esese ade ne bana when he begin na I work as a tears of joy because all my real na show so one my yaw na show so anti I didn't buy necessary nka osere no esane yaw na show mu nti afa ntumi nsere na adane su bas ye ma ye ni je sese mere ya na ye de ni to erade so a brad ne beba no ye we ni je mu de dawo nti ye ni je muro so mum ana ye san kwa kunya na America bibi say nia erade ayede dawo nia oye no wo ma wani je ene ekodi hu adanse wa sorry dem koda nyame ase nyina e she fita e no che se na ye ni dan erade so waye na adan ti nia eda wani mu no umma wani nye se nia oye na atwa mu no onu nyame koro na da so ho e che obese aye fofora ma enti se wo de wani eto no so na unya ni mu arehyem se nyame ni oye ma me nia atwa mu no
ono abesia ye me a definitely obi eni asase issue a obaka say nyame nye biribi ma na atwa mu yi o de onye hwe ma yo but at least wa ma nkwa kai baby ana wonam kai yare bi ebo obi tumi sorry me kai say mama bi wu MAMFE o so wa ko maku waba obetena se ore yi na atare say MAMFE for the job tena se we ni silit send your tena se ne sa no wi Jesus Christ but wo hwe wo say car ball wo yare due ball bibi si ya na sese nka wu ba wo no wenwu eche se nyame ama wani da so nyame ama wani nti sese wo ma wani je na de bo ho hia ne enam kwan so reba anopai obi a hutie yin bia se ne nyame ye de da no sa nyame kro no te ase ono anu gusori yes o se fe ni je etno ha woni mu mi erade me na me baba ma wani aji me na me baba ya ma sika na wani da so se sese obi di ma wo no eye mi erade na me ka nipa na koma bona nipa ne share wo no eye mi erade na me ka nipa na koma ansa ne watime di ni bo hye so nti for wani to me so na ma wani nye eye dan as far as I won kwa de mema wani aji mema wani da so mema ne ahwehwe na bam how Nyamisha another person there free now to Okuman Radio 97.1 you're live on Facebook and YouTube Okuman Radio 97.1 Twitter and Instagram say at Okuma971. Ye bibia o matrofo no atum na o how bia okumu no. Ye ne wada so asene asere rade se rade ma hoden a obetumi de atenam ko se ono ankasa be ko mwa. Oh ne say enti se wudi ho abubu. E so enti se o kasa ho bebre. Fashion Onyankopon sa. Felix Selom from Facebook, or say because of the light at the end of the tunnel, I'll keep pushing. I'll keep pushing. Ohene Adelaide or Pomia said, "That's the truth, Mama." Ohene Adelaide, say now kind of pray. Mama Do say, Papa, I thank you for sharing with me what the lady is going through. Lady Nanra, it's not easy. I say, Mama Do says, single parenting is killing most women because of a certain lady who came in her husband's life. That has made the father neglected the children and made the children fatherless. The children fatherless. The children fatherless. God is in control. God is in control. Papa Nathaniel, I say when you focus on hope, you won't feel the present pain as others. Hopelessness is a seed of pain. Wow. Wow. Yeah. Yeah. So Uma when you caught or how now who needed that so. No more TSC said we call driving school now. Yeah, instructor who can't see me. Also, our driver, baby, I walk on and the car now kutano and who yan chain well kutakano. And that became a lesson for me. Say when you are driving, wherever you are going, no matter how important the place is, that place can never be equated to your life. So drive to arrive safe. And I think when you focus on hope, you won't feel the present pain as others. Hopelessness is a seed of Mami does it. My hope is built on nothing less. Rather the young kusia na or the CC. Yeah, exactly. Also bet your friend up and now watch she'll be crying. What may you near koso? How be a koso na Onyankopon? Or do when the two erade so quite erade fast so na you femana or yeah will be sad at the mouth. It will be to your friends. I'm 0551 or friend will be about Homanaso. Hello. Hello. Good morning. Morning, Papa. Na poma. But you will announce where. It's another miss me who but you're the fool and I can say. Say Salo now and say. Joyce. Salo. Salo, but you eat you. You are not paying me per se. Madam, Mamma Nasi. Why are there, Papa? Or how be an enemy kumu? Not the dear Master and I in so I drink gin. Now, so baby, na me side is a main drag and who be. Next nurse normal. Say me, okay, first, and then I make it pie make a car make a hospital. Now, this is and just internal payment. Then I say, Papa, say, of my for man, a queen, and no, I bet singing crying more.
say me jai ho adwendwene na me jai hwe Nyankopɔn mumunsa nsa no pɛ me ka se nyame onhyira no me branase e wo nkrancha no pɛ yode ama me Yedase Mama Salo Mama Kena my minister nyame nhyira o yedase nyame nhyira na onkoso e ma osai gidi no wate amen adwendwe me brede ti yareba and yedase nyame nhyira se na no pɛ woni a share nyame nhyira papa ye Mama Salo na ofre no o say ordinary hye Nyankopɔn mu yi adwendwen tugui enti no otumi di ohaw no sunkunim adwendwen ewo ohaw bebre won adwen no eye na eye hu yes eni anidaso awoni ofrefo bi abahoma no so asomwe nka wona no pay Bachelor Council abana udin be bi afro ekaseti ebru ofeme kakra kakra mbacho na want to say na me adom no hoye enado pay and mama say e won kwan sure de hye me ni me nuane mu nyina de pia yetie me ye ni Anidaso na mra je started tie program bibia started ye fine raden kan yen de pia amen anti kakra nyame nhyira say odu wani to erade so won say erade area de foforo de amawo erade nkoso nya de foforo mamwate amen ewo Yesu dimu amen Okuma Radio 97.1 obetumi afre nanso oni ahye senia ohaw no usiwa no kwan fai osimo wani nye ewo how mo rejoice in your suffering 0551667755 0551667755 and that's 0270191971 0270191971 yakwa homanda so asumdwe nka ho hello asumdwe nka ho bacho dofo bene bacho say ofori wan bacho na won today and na nyame nhyira sister foriwa nyame nhyira papa erade behwew erade obehwew no mo ni eje erade be mo wani je ewo Yesu dimu amen Okuma Radio na wasoguso a wutie no safe na obeka yen ho a ye live on Facebook and YouTube Okuma Radio 97.1 Twitter and Instagram so at Okuma 971 obetumi afren na ye din komo na do pay bacho odofo be na me na ehia Okuma yi bacho en council bacho udi ni be afrefi bacho say Samuel from Somenya bacho etie and to me Anidaso also friend from Somenya na Jumedino Abuano bacho odofo me na me na hie. Hello. Good morning. Fine morning. Bacho odofo be na ye ni kase na kase fi. Bacho yes let me offset the no Akrade bacho iti. Bacho make the program ya me obi a me yare a me da. Make the program ya but the minimum ya come. My fosso sa na me na bon number. Na any easy mommy. Say no, a down. The whole crash. Sika kwa epemwami hemka dia kotodra mame na makobo epebosiani ade ye mame. Iti mese momo amena momo mpa mame. Na wonga miam kazama nanti amiko mo sem piska na me de akopedru no mo de abehwe me.
mommy, because me to na mo na me kokra. Dear mommy, miss me will be a maintaining nante. Maintaining nante. Mama said I am mobile. But the hot day me came program no. There's some you. I'm a fast from my friend. And then the dear coupon I'm a message. Simanantes me pebusi will be a Mary 1 million pay no more the third road here we are man. The money, you know, I want to get them a branch and a major my area, but in the 7 months in me. Of course, for the more than I did in a miso. And so still. Yeah, brother, but you see me. But you Udini was also free him. Akrade. Number now of Frey at the first studio in the city and your pon. But you're pumping one day after because Frey after 10 minutes I won't be studio. And you be fee about 550. Just after say you're signing out and as your crano. But one day enough friend na yen share the ninkomo. But before that, every man and I do a bompire mauna. Erade ebuye obuafubi. And I know that through this program, there is going to be a healing for you. Nana do yamompa my young brother. Osoro hin anopai yedawase. Ipija yam papa eba wonsemu. Erade yesrese wodon sabi enkano. To be on nemu or yari on nemu anidaso asa. Erade yesrese manaboafo. Wo Yesu Kristo dimu. Yesrese manaboafo. Wo Yesu Kristo dimu. Erade wode bibi anidaso nino. Erade oma mwa fiba. Erade yesrese ye fremwa efie tifi. Efie toy, efie nafo. Efie pui. Wo Yesu Kristo dimu. Se wo dom nsebi enkano. Wo jensebi enkana no pay. No onsenya hoden foforo wo mu. Onye ni da so foforo wo mu. Na enhye wodin no anuonyam. Yeda wase se ye bisa wo ye adom nti. Amen. Amen. Yeah, brother, but you're pumping bon there for na yin komo. Why? Anidaso my Bible say yen how yenye energy. It's son say ono ankasa enim ni opese or mind. Just call us after the program and let us have a discussion. Nyamisha say oriti dwuma di minim say sene e come my brother sana e call ema foforo bebre o how mu nipa bebre won e yo how ni adwendwen anidaso ni o obewu nso ye benye ska de ayi biu se benye ska de atandaka Afenu Beatrice there is joy after every pain. God bless you all for the word. There is joy after every pain. Wow, team with your phrase 0551667755 0551667755 and 0270191971 0270191971 0551667755 ubetumi afrɛ na yɛdi nkɔmmɔ ɛne anɔpa yi. Yesu was sorry to no na edaso ya won adwuma etole bi na mekwa sorry na mehwe sene abrewa bi ibu 70 years 80 years okura poma. Oh my God. Erade asumye nka won. Bacho udi ene bebre afrefi. Bacho me frefi akrade bacho udi. Bacho frami bi odonko. Beatrice odonko bacho itio. Bacho some we bless before. Bacho you. Finano station in the car obey for this year. Na my dear to. Kimi bompai we ya na madam ti ma tole this year na make it. Na mama bompai o kasana na kame kuma. Oh. Na me sam. Amen. Na me how ni say
4 years ni me ba we ya won kan na Yakopon aboa ni papa be boa me na mmesi na ni ma ya nan na nkwala no me huni a me ba ne kire wo huni ade na nasi ofe na se ni jacket na masi beri ma no podi mi na me ni scammer no de ye oba no ade anti na kire se an na mama no na ko titiri nkwala e ma me ni se omo hwe no na ọma won ko school deta ba ko hwe ni yi atona ba ko nso akọ school na me di me na system peteko sunyo ofa ne teacher case na me di me na system no Yakopon boy e ma oba no ba ko wa mana akọ kitwa no wa okọ ss wa paase na me se onko chiro se na mama ni kan nti abem o se oye adwuma nti deta afia na sie na obechiro na tayi ewo mu yakotie ni maame ehu ni bi okache se nanu danu no fra ni de date ni wo ho da ko tambi am fra no se ebusia fo wo se obehu ebusia ni na ikoye akwala iko tre na wan tre ni na yowu ne bae ti ni ko tia da so na me fosu ye na me koye na me ko hwe be bi wo na wodi won no me tinya ma akwala ni mra ti manya 75 akwala ni mra ati se ni maame me wu ni ba kupe ono bua me man na mi ti ni tra de ha e na me di hwe na enuanu na kan japade ame won na me di bi amano ono so me tra na onfa enti sa yawo ya me wo mu na ya me tem me ba ni ba ko di ni ajira pa brada enu ko ampo de enu na ya me yawo kura na mama so kasa yawo akwala so ya onu no ya masawo otimi yawo mi ma ne ni mu kwa na okato mi so enti mi yawo hwe enye yi mi da mi timi na enti mi stre se mi hawo ni ena ne twato kula mi di bebe wiye no enu mi ka ebebu mebu a omuwo plezimo no ebebu on abem ntimi se mi nka na me ba ne wuye ba bi okotaye no nkofo je ni 5 anti mi koye na me miska me di koye nso me hu koye fa so mpo a metimi enya ska me di esie me ba no na ne wo ne se na me su police station omukum no wo se me nka na omudi share light enye light na nso ni se na me koye na wo hwe wo ho no me ni obia nso bua me na me koba no eno wo se utwi mazum ye den kura oko entina me ma wo mu na me susa se na be ya police for ni be ye na o ki body ni be ma me na me nko sie ni keke enti ye se na me su na police for ni se ni tete on asinti wo ma me ntra police station ho bi wo ha o mu wa around se me ko da na me se ho so ukọ me ko a wo nye papers ni ma me ntem ti be se me be ho se na be ya nya kwan I could do better and say almost 5 days in the 10 days, and I was the force. Now, me say, me plus the me, I mean, mammy bomb, so I will plus the to me so. Now, my somewhere I be do say, the NTS Sadia, me committee house. Yeah. One farming call, na police for chata tizy, and what the mammy na me di call ye. And one woman, me name the my friend, and I never won, make him a friend in my body. Me call also for papa. And also for my missy, one baby, I will be mammy at 20 years in a year. And I miss out. Me type book and near me guitar. My software, me soon work at the institute, me soon work bomb. And I can phone also muko. This is meeting here also phone. And that's card also phone of friend. Kwasi then the me refini this is here. Oh dear. I tell no na me ya no na me di no mama no. Also for fra also for no mu ka che wo ma me ba ko pe. Enti wo pa me che also for no mu say da. Also for no so wo ma me say da wo ma me bi da. E na taxi driver no na me ka che o say sa. E ho no mo nga je hu nyina e na school e wo e ho no. E na ti sa
police for your mama so we have to a draw bibia a draw in Mama bajo tell me okay and mama school there ni bi na me nkwa demo keke everything that school for my school sida me me da consider also for mama ni so papa mama na study driver ni bi buy and so na obi give me na me ko down and to say yeah we na obi owo anyameso mu owo president mu na bia how we to na e be den we Mama mate wo ha na se mate oya na orikomu na se ya so obewu confess wu ye na onya baby nda ne ade enye easy nanso ye de radio as radio etumi ekuta wa ababesi samri erade ekuta ababesi samri ye bompa say after 75 years ehun hia so bedi ya obiu erade nko mwa erade enka okomanto yem na oha obia ne ateti bia wafemu no ono nyankopon ya o se opewe bia dana wo sofo ne yiri entumi ama obia nda ya na nyesa na hwehwe no nanso nya akoba ne sa mti yesrew se obi a wafomu bia fache no amen fache obi a wafomu bia fache no ene ni daso ayewo yes na nya ni daso se nea okuta umu kosi se otumi sie ubai abesi enede ya wonya hode ne akasa yi ono ankoso ma woni daso na nea obi bia nyi yeda se ye pon program na me pa cho frame actually yeah but modern frame after program na ye ninkomo na ye nkasa why nyame nshira papa nyame nshira you see pain Ochina will look at Ochina Empire so Thursday we look at a lot of things pain people have pain in them for ewo yaw about 5:51 yen time aso I was say sorry jumedino so now so yakoso shawunkran oti mami story a loaded insane bebre and to the extent say the place of hope nankasa kra no when you hope easy oh so we are say hu ama or ye papa kra na usro exactly oh we are say aye hu we are say send ya minim send we are sitting when we young we are say hu so be asro ne nkwa but ebi ahun so tie me enioma nkose ne ahwehwe no enioma ankose ne ahwehwe no yaudi bi abamu wo how bi mu esane tibia bi obi do ko mu bible say mo aninye na propro forgive forgive and give a smile face my smile face hwe papa yo so yari o yari ntumi nanto so e was say osori ko pesika de man onya bi because odemawa nipa adwane say untua it's different from what the chewo so kona bosia bon from course obia jiska ne kasanko oje wienso ne kasanko the world has become so evil like nyoma kosulias ne bonnet to the extent say papa yekra ayedin de amay but we nam program we so erade betenetene nyoma amanipa abrabum aye fine and now the final was 30 seconds nothing sorry Jimmy say hope is like a soldier, the soldier in the Bible who pleaded Jesus to speak his words, to heal his child far away. Say, all certain say, Ora odekasa. Me bana ne hubetono. Ano pay nyaseni da sonibi. Amen. Tibiano se ne tibia kachurani se onkasa. Na obekasa. Amen. Amen, mama. Papa me de refa okuyani yehwese ni okuyani eduade me gidi se obi akwafun no eduade a onsan nkoho ngoguzu nsu anonko ye bibia nanso na Anidaso ne se ade ne benyi nsu beto aguso ebenyi ebeso aba ma wanya so mfa so enti ni anapo ka na present tense no ka enti yemfa ne se obi na Anidaso asebia na onfa na ni nto erade so onfa ne se weduade ni gidi ne se na Anidaso ne se ebenyi ama watwa so aba ama se Kristo enunyam Onyankopon shall say na do pe oni nhie Mokuman Radio 97.1 osofu Nathaniel some kind of memory chat also when you focus on hope you won't feel the pain
You won't feel the present pain. Hopelessness is a seed of pain. Anidaso Bere. Fauri nyina hye Awurade mu. Na Awurade bɛyɛ ama wo. Onyankopɔn yɛ adom ɔkyena yɛ okuda. Yɛba bɛbɔ mpae. We are praying against pain and suffering. Yes. Into ɔkyena bɔ ne hyɛ at 5 a.m. and up to 2 pa. It is going to be prayer. We are praying for pain and suffering. Or how bia ne yaudi bia okumbia no. Awurade mfa ne nsa nka wo. Awurade mfa ne nsa nka wo. Amen. Jesus. That was another pe I am a chef who write mercy kinanka. Ewaha, ote nanado Akropong sonka. About that, we are wishing you very, very well. It is so good to see you. Na nami adwa next week ibishia na yaji experience. Also I would say Onyankopɔn hira me din de Osofo John Quarshie. Onyankopɔn yɛ adom na adom dom yɛ. Yɛbɛsan hyia bi ɔkyena no pa na yɛde mpaebɔ no ato aso. Yakra mo. Bye bye. Akropong Radio. No one say way. Say a pemu podina and portraying a tutu.